Mu buryo butunguranye cyane abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye gukozanyaho ku buryo bukomeye Masisi na Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yongeye kubura nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye impande zombi gutanga agahenge k'ibyumweru bitatu n'iminsi 3 imirwano ihagaze. Nanone M23 yongeye gukozanyaho n'igisirikare cya Kongo nyuma yo kwinjira mu huriro AFC riyobowe n'uwahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga. Abarwanyi ba M23 bavuga ko bashotowe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bakirwanaho. Twarebera hamwe byinshi kuri iyi mirwano yadutse hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo. Byongeye kandi ishyaka ry'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila rirashinja Felix Tshisekedi kuba nyirabayazana w'akaduruvayo kabaye mu matora. Ihuriro ry'ishyaka FCC rya Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ryakiriye neza imyitwarire n'imigendekere y'amatora yabaye ku munsi w'ejo hashize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu mutwe wa politiki uvuga ko perezida Felix Tshisekedi ari we nyirabayazana w'imyivumbagatanyo ikomeje kugaragara nyuma y'aya matora. Aya matora ariko kandi bamwe mu bakandida bari kwiyamamariza kuba perezida wa Kongo bari kuyarwanya bivuye inyuma bavuga ko agomba gusubirwamo kubera ko yabaye ngo mu buryo butanyuze mu mucyo. Tubahaye ikaze muri izi page z'amakuru agezweho mu mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Reka tubibutse gukora subscribe kugira ngo mutajya mucikwa n'amakuru atandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Reka tuyanzike. Ishyaka rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirashinja Felix Antoine Tshisekedi kuba nyirabayazana w'akaduruvayo kabaye mu matora, aho batwitse zimwe mu mpapuro z'amatora ndetse n'amamashini. Ibintu byagaragaye nabi cyane byatumye bamwe mu bari kwiyamamariza kuba perezida bavuga ko aya matora akwiye gusubirwamo. Ihuriro ry'amashyaka FCC rya Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ryakiriye neza imyitwarire n'imigendekere y'amatora yabaye ku munsi w'ejo hashize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu mutwe wa politiki uvuga ko perezida Felix Antoine Tshisekedi ari we nyirabayazana w'imyivumbagatanyo ikomeje kugaragara nyuma y'aya matora. Mu tangazo rikomeye cyane ryashyizwe ahagaragara n'iri huriro rya FCC ryanenze bikomeye cyane imyitwarire y'imiryango mpuzamahanga, abafatanyabikorwa b'ibihugu byombi ndetse n'ibihugu byinshi ibona ko byabaye ba ntibindeba kuri iki kibazo ndetse bakaruca bakarumira. Iri huriro rya FCC kandi rikomeza rishinja Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wiyamamarije kuyobora Kongo muri manda ya kabiri kuba yarirengagije imiburo myinshi ijyanye n'inzira y'amatora anoze ndetse no gutega amatwi impuguke zagaragajwe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu. FCC yagize iti kuri uyu mugoroba biragaragara ko icyabaye ari cyagiye gitangazwa inshuro nyinshi cyane na FCC kandi kikirengagizwa n'abayobozi bari ku butegetsi. Byabaye agahomamunwa. Ntabwo aya matora yagombaga gusiga ishusho isa gutya ku gihugu, ahubwo yagombaga gusiga icyizere ku binyoma byavuzwe bigamije kuduharabika. None ubu iki ni ikimwaro kitavugwa ku gihugu cyacu. Mu kugerageza guhangana n'iki kibazo, ihuriro FCC rirahamagarira abayobozi n'abarwanashyaka baryo bose kwitegura ibikorwa bizashyirwaho mu minsi iri imbere, aho abashimangira ko ari ngombwa kumvikanisha ijwi ryabo no kwamagana icyo babona ko ari iyangirika rikomeye ku butabera bw'amatora. Impagarara za politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziragenda zirushaho kwiyongera mu gihe hakibarurwa amajwi kugira ngo hamenyekane ibyavuye mu matora uraba perezida wa Kongo nawe atangazwe. Ni mu gihe kandi havugwa uburiganya ndetse n'impungenge zikomeje kwiyongera ari nyinshi ku bijyanye n'ibarura ry'amajwi. Nubwo bimeze bityo ariko imirwano yongeye gusubukurwa hagati ya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Masisi na Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yongeye kwaduka hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na M23. Imirwano ikaba yabereye mu duce twa Bwiza muri teritwari ya Rucuru mu birometero hafi 5 uvuye muri Kicanga mu mujyi muto wo muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yaje gukomereza mu duce twa Bwiza nk'uko byemejwe n'umwe mu bayobozi ba societe civile muri ako gace utashatse ko ijwi rya Amerika dukesha inkuru ritangaza amazina ye ku mugaragaro.
Colonel Njike Kayiko, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operasiyo zitandukanye zikorerwa muri Kivu y'Amajyaruguru, yabwiye ijwi rya Amerika dukesha inkuru ko ingabo za Kongo zahitanye abarwanyi barenga 25 b'umutwe wa M23 ndetse n'umucancuro umwe warwanaga ku ruhande rwabo. Gusa kuri ibi bitangazwa n'umusirikare mukuru mu gisirikare cya Kongo Kayiko, kugeza ubu nta muntu udafite uruhande abogamiyeho wigeze wemeza iby'uwo mucancuro warwanaga ku ruhande rwa M23 cyangwa ngo asobanure iby'umwirondoro we ku buryo budashidikanwaho. Ku ruhande rwa M23 bavuga ko ibyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Kayiko ari ukubeshya. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yavuze ko uwo mutwe wa M23 urimo kurwana bikomeye n'abarwanyi bitwaje intwaro bivugwa ko bavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bahabwa ibikoresho n'ingabo za Kongo maze bakajya ku rugamba. Uwo murwanyi rero birashoboka ko ari uwabo. Imirwano yayogoje utu duce yatumye abantu benshi batuye muri utu duce twa Kicanga muri teritwari ya Masisi bahunga berekeza mu duce twa Mweso, Burungu ndetse na Nyamitaba na Goma. Intambara yongeye kubura hagati ya FARDC n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje agahenge k'ibyumweru bitatu n'iminsi 3 imirwano ihagaze. Nanone M23 mu mirwano nyuma yo kwinjira mu ihuriro rya AFC yobowe n'uwahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga, ni ihuriro ryashingiwe muri Kenya. M23 ivuga ko itazihanganira ubushotoranyi ubwari bwo bwose bwakorwa n'igisirikare cya Kongo mu bice bitandukanye igenzura. Nanone AFC yatangaje ko ishaka ko Tshisekedi yava ku butegetsi mu gihe kitarambiranye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye impinduka mu gisirikare cy'iki gihugu FARDC bikozwe na perezida wa Repubulika w'iki gihugu uri kwiyamamaza kongera guhabwa manda ya kabiri, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Yafashe umwe mu basirikare bamucungiraga umutekano amugabanyiriza inshingano. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Christian Chiwewe Songwesa yagabanyirijwe ubushobozi, yamburwa zimwe mu nshingano yari afite mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Chiwewe Songwesa Christian ni umugaba mukuru w'ingabo za FARDC kuva mu mwaka ushize wa 2022 ubwo asimburwaga kuri izo nshingano na General Celestin Mbara woherejwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Christian Chiwewe wahoze akuriye umutwe w'abasirikare bashinzwe umutekano wa perezida Felix Tshisekedi yafatanyaga inshingano z'umugaba mukuru w'ingabo nizo kuba umuhuza bikorwa w'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko izi nshingano za kabiri azo yambuwe azisimburwaho na General Frank Ntumba usanzwe akuriye ibikorwa bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba agomba kungirizwa na General Major Christian Ndayuwel wavuzwe cyane mu rupfu rw'umunyapolitiki ukomeye cyane Cherubin Okende. Chiwewe yasigaranye inshingano zo gukomeza kuba umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakoze impinduka mu gisirikare. Ni impinduka cyakora zabaye mu gihe hari impungenge zikomeye z'uko muri RDC haba imvururu ziteye ubwoba nyuma y'uko amatora yaranzwe n'akavuyo ndetse n'inenge nyinshi yabaye kuwa gatatu tariki ya 20 Ukuboza 2023. Turabashimiye mwese mwafashe uyu mwanya mukadukurikira muri aya makuru tubagejejeho. Reka tubararikire andi makuru mu masaha yacu ari imbere. Turabakunda cyane.